Ümüyün 19 күні урукку көлөнелерге пионерия күнінен білдер. Кебейге бұл күні білетін Кебей орто агроэкологическая скулата сылынай экологическая терәйіні ұйтыр. Быйылгы экологическая сборга маңнайгыттан ақсыз класска дері өрнәтчілер мұстан айылға тақсан пионерия күнін үйрі көті көрістілер. Дөді пионерскай қамсаған соқ болбутын үрдінен үнер кенчәрі чат, хаспыт олықпыт жақчыларын біліқтақтен оскола учуталлара оғыларғы пионерия историятыттан білгінерділер. 2 сылтан бәттақ Кебейі орта агроэкологическая скулатығар Кебейі кескелі ден оға қамсағына сетихилақты күледер. Қамсағын састарынан үс біліқті. Биһиги бу түмсүйлерге оголору ылабыт, бары үс арас өңнө калтыстактар, начальниктер арагас, ортоку сүйөктер, от күйөк, улахаттар, каллан күйөк калтыстактар. Оголор сыл устата арас биһиги ытар күрәктер битигер, конкурстар битигер активныйдык кытталлар. Торжественный линейка чертчитнен кластер рапорттарын туттардылар. Орто сүйөк кескирден билога үйрәк бастыңдарын, осколаологон активисттарын түбәр. Күрәкте хибилер битигер арас калтыстар кетебет. Онна ол урукку доктарынан докторы гыны, анюлары гыны табыт. Акы жагасырга көмөлү болар. Онна ата арас чыгы үләден оробут. Орто сүйөк кластер түмсүлә командалары 12 төһмәктәк туристическая эстафетага арас экологическая ойнуларга күрәктәстиләр. Онтон алын кластер көрдәк эстафетага бәйләрен тургутустулар. Үрнәтчеләр моны тәңе үгәс курдук авиаплощадка бөгөн сыйын хомуян бу көне олус тухалактык түбүктәтләр. Билиңне о хамсана бу курдук урку пионери сагана үгәстәре сөргүтән кенчәре үчәт ия айылга бастыбыллактык сыйганнарга бәйбәгә көмлүсүһәргә итер үредер. Туяр Кокрева, Василий Федоров, Саха телевидениете, Кебей.